حدودی نیم میلیون نفر شهروندان اخراج شدند. خواهش میکنم که دستگیری کردن فراموش نکنیم. بهر وطن ملت خودمان باید همیشه کوشش کنیم که خدمت کنیم. شرکت شفا فارما برای شما داروهای بی‌ضرر و فایده‌آور را توصیه می‌دهد. میناکسیدیل برای زیاد کردن ریش و موی سر، اپیمدیوم پاستا برای زیاد کردن قوه مرد. اینچنین داروها برای سنگ و نمک گرده را نست کردن و داروها برای فربه یا خراب کردن و اینچنین داروها برای نست کردن پروستاتیت. حتما از نام کانال ما مراجعت کنید، تخفیف کرده می شود. رقم ها در روی اکران. السلام علیکم به همه تماشابینان برنامه های ساربان سفر. تماشابینان عزیز، حتما در ویدیو لایک ماندن فراموش نکنین و تا آخری برنامه را تماشا کنین. در روسیه پیشنهاد شده است مهاجران اخراج شده را که در ساختمان ها کار میکردند عفو کنند. با نوشته خبرگزاری دولتی تاسی روسیه پیشنهاد از سوی آنتون گلوشکوف، راهبر اسوسیاسیای ملی بیناکاران صدا داده است. او گفته است ساختمانچیانی که برای نقض قانون‌های مهاجرت مجازات شدند باید برای کار به روسیه برگردانیده شوند. با قول گلوشکا، شماره مهاجرانی که به خاطر ویران کردن قانون‌های بودوباش از کشور بیرون انداخته شدند خیلی زیاد میباشد. او مثال آورده است که تنها از تاجیکستان حدود نیم میلیون نفر شهروندان اخراج شدند. اکثر مهاجران رانده شده برای نپرداختن جریمه و یا نقض قاعده های بودوباش در روسیه دپورتاسیا کرده شدند. یعنی که در فدراسیای روسیه یک پیشنهاد کردند هر یک مهاجری که در بناهای ساختمانی کار و فعالیت میکرد ولی با بعضی از سببها از فدراسیای روسیه دپورتاسیا شد و خواستند که همه مهاجرا عفو کرده شوند. و همچنین مثال آوردند که شهروندان جمهوری تاجیکستان نه کمتر از نیم میلیون نفر می باشند. برای زیاد کردن قوه کاری در بناهای ساختمانی فدراسیای روسیه خواستند که عفو مهاجران کنند ولی این چیز عین حال 100% تصدیق و انیق شدگی نیست. حاضرش در تنها یک پیشنهاد تمام و گفته می شود که مهاجران اخراج شدگیان بسیارتر از سبب پرداخت نکردن جریمه هاشان می باشد. مثال میگیریم اگر برای یگان قانون شکنی برای یگان ادمنستراتیونی правонарушения دستگیر میکنن و جریمه میکنن شهروندی خارجی را، در حالت پرداخت نکردن جریمه میتونن که شهروندی خارجی را دپورت کنن. ناگفته نمونه شهروندی خارجی در یک سال زیاده از 3 ادمنستراتیونی правонарушения کنه، یعنی که 3 حقوق ویرانکنی مأموری زیاد کنه در یک سال اگر با طریق اتوماتی او شهروندی خارجی را از روسیه دپورتاسیا میکنند. به همین خاطر با احتیاط باشین و قانون و قاعده ها را رعایت کنین. اوید عفو اگر یگان قرار و اخبارات های نو کشید خدا خواهد با معلومات شما باز میرسونیم. تماشابینان عزیز، اکنون میگذریم به قسم خواندن کامنتاری ها. در همینجا اوید کنکورسی که در کانال ما رفته سه یک کم ترک گپ میزنم. خواهش میکنم که دستگیری کردن فراموش نکنین. چخیلی که میدونین در کانال ما کنکورس رفته سه 560 دانه دیگه بلیت موندگی است. رقم های واتساپ که در روی اکران هست در همین رقم های واتساپ کارتای سبربانک هم سویزت کردگی است. نرخ یک دانه بلیت 250 روبل در بر میگیره. اگر با اکسیا بلیت بخرین با 1000 روبل 10 دانه بلیت میتین. کارتای سبربانک به نام مونیس میبروید. کنکورسی ما همگی 66 دانه پریز داره. روز 1 فوریه با وقت ساعت جمهوری تاجیکستان ساعت 21:00 در کانال یوریستیجی پریاموی افیر می شود و فینال برگزار می شود. حلیموف نویسنده: السلام علیکم اکا، یک فور زغیره ما زدیم تمام کردیم. اولیان بلیت‌های تمام نشده. بلیت‌های ما 560 دانه دیگه‌اش موندگی است. تقریبا یک ماه شد که ما بلیت فروختم و این بد نیست که در یک ماه فینال بگذرونیم. алихонов нависонда: ассалому алейкум брат, ма видварения дорам. Ма худам Москва даем. Агар бо самолет рафта мешава, проблема мекунан или нет? Дар ҳолате ки дар таможни аэропорт агар маълум кунанд ки тра видварения кардагиян, мумкин ки муҳлати видваренията ба депорт табдил битиянд. Чунки вақте ки шуморо видварения мекунанд, бояд ҳамун муҳлате ки ба шумо муқаррар кардагиян ба охир
нарасида аз Россия берун бубурӯед. дар ҳолати иҷро накардани қонуну қоидаҳо баъдан муҳлаташ ба депортатсия табдил дода мешавад. Бизо нависондаед: додар ҳамития гӯш мекунам, дилам хирсанд мешавад, ки росташа мегӯӣ. хабарҳои бардуруғ дилама сиёҳ мекунад. мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки ҳар мавзӯе пешниҳод мекунем бедалел беасос набошанд. ба ҳамин хотир касое ки моро дастгирӣ мекунен, бовар мекунен, мо барои шумо кӯшиш ва ҳаракат мекунем. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи сорбон сози хубӣ, ҳамин патентро ма 5900 рубл навистагӣ буд, 5900 рубл супоридам. бо Тинькофф Блек чӣ ба мақсад патент 6600 рубл буд, чӣ ба 5900 рубл биромад. ман гуфтам ки баъди соли нав ҳамаи чизош дар як муддати як моҳа ёки ду моҳа иваз мешавад. муқаррар шидагӣ ҳаст ки нархи патент 6600 рубл шидагӣ ва дар ояндаҳои наздик мумкин ҳамун картаҳоро ҳамун банкҳоро дар системаи худшон ҳамин нархномаро ворид кунанд. хоҷаев нависонда: салом ака, ма дар Тольятти, чеки патент ма то моҳи май супоридагиам. ма агар Санкт Петербург бирам, патент қатъи чекош кор мебиёяд. дар ҳолате ки шумо дар кадом шаҳре қарор доштагӣ бошед, ҳама ҳуҷҷатҳои шумо бояд аз ҳамун шаҳр дастрас шидагӣ бошад. мисол мегирем, вақте ки ту Питер омадӣ, регистратсия ва патенти ту бояд аз ҳаминҷа бошад, агар ки ту дар Питер истоданӣ бошӣ. НС нависонда: ассалому алайкум ака, 27 омада бошӣ, мебаранд хизмат ёе ки не? қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ синни даъваткунӣ ба хизмата аз 18 то 27 муқаррар кардагианд. дар ҳолате ки 27 сола шуди, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавед. Муъминов нависонда: мо ҳамаи видеоҳои шуморо тамошо мекунем, гап нест ака, пешравитонам мехоҳем. ҳазор раҳмати калон, зинда бошӣ бародари азиз. Бобоҷон нависонда: ака, агар ду кӯдак дошта бошӣ, хизмат мебаранд. нафароне ки соҳиби ду фарзанд бошанд, новобаста аз синни сол ки чанд солаанд, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд. абдуллозода нависонда: салом алайкум акаи сорбон, ака, депорт бесрочно гуфта задан аз аэропорт, и 10 сола ёки охир надорад, илтимос як гап мезадем. бесрочно яъне ки як умра депортатсияра дар назар доранд. дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна депорт ҳам мебошад, як умра. даврон нависонда: салом ака, 28 сола бошӣ, ба хизмат мебаранд? ҷавоб де ака, намебарам бародари азиз. сангалиев нависонда: бирен хизмат кунед, мо хизмат кардем, ҳичи гап нашидай ку. то гирехтана мардак бори бирен хизмат ҳифзи ватан қарзи ҳар шаҳрванд аст. бале бародари азиз, ман ба фикри ту розиём. мо ҷавонон бояд дар фикри ҳифз ва ҳимояи ватани худмон бошем. баҳри ватани миллати худмон бояд ҳамеша кӯшиш кунем ки хизмат кунем ва фоидаи мо бирасад. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.